sisebenziseleni inhloso ezinhle sisemumva kabi siyabantu abamnyama ekubumbaneni nasekubambisaneni. Social media ithuba elihle lokuthi sithole ithuba lokuthi sibambisane. Ngeke ngibone mangena ku TikTok ukuthi abanye abantu TikTok sebewenze wabenza imndeni, bayakwazi ukubamba live bezokhuluma ngempilo, bezobamba live bezoshare inkinga zabanye, benikeza nama solutions, bedlule inkingeni. Bayakwazi ukusebenzisa uTikTok ukutholelana imisebenzi, ukudlulisana ezimeni enzima engabadlulisana kuzona. Ngabe ngithi mina bafowethu agcile kulokho inkundla zokuxhumana kungayona TikTok kuphela, asusebenziseni ekwakheni isizwe, susebenziseni ekubumbaneni, sichomelane kahle ngendlela eright, sihlekane lapha mangabe kuthi iqhawe lakho khona lapha elokhuza khona, but singayenzi lento yokuthi sihlasela amaciko, sizothi amaciko ayalalwa, sizothi amaciko sisho lokho nalokho, asiphihliza imisebenzi yamaciko. Angeke usebenzele lonto le ngoba iciko nje baliphila ngawo lo msebenzi, kuzolamba abantu abaningi emva kwalo. Kunabantu osebenza nabo, abanemndeni nabo, abanezingane nabo, abaphila ngawo lo mculo waleli ciko wena owuhlaphazayo, okwenza lokho ukuthi mhlambe ugcine mhlambe bengasakwazi ukuthi iciko likwazi ukuthi survive ngenxa yakho uwedwa. Asazi ukuthi lobo buthakathi noma lobo leyo nto enjalo isuke izokuzuzisa ngani wena waziyo, kodwa siyacela ukuthi akubekezelelane bafethu, kuphilwe impilo emnandi, kungabikho umuntu ohlukumeza omunye, kungathukwana, amageja nje phansi, amageja sobeke phansi amageja, sihloniphaneni ngendlela ethobekile eyaphambili, sazisane. Ube ubhuti kimi ngingakaze ngahlangana nawe ngokubuka ukuthi hayi lo muntu ubhuti ngikuhloniphe, ngoba ikhona lokho kuzosenza ukuthi sibe nezibusiso zokuphila isikhathi eside, nezibusiso zethu zehlele futhi ezizukulwaneni. Lento eyenzakalayo njoba ngimkhuza umfoka ndabandaba ukuthi lento ayenzile ukuthi ayongifaka ukuthi ku YouTube wakhe amonetize, ahlaphaza umsebenzi wami ngale ndlela, angihambisani nayo. Futhi uyoyeka uma eyithola enhlizweni yakhe ukuthi akayiyeke, ngoba umuntu uma umthanda, ake ngenzele example. Ngonyaka odlule kunobaba wangifonelayo, ngichaza lento for the first time. Kunobaba wangifonelayo uthi lo baba hey wendoda, mina ngiswakude nawe, sengulandele kakhulu, ngiswakude nawe. So wawukhipha ngogodi, yabo. Uma wawukhipha ngogodi, ngiyacela mfowethu ukuthi usenzele mfethu noma ilokuzana isingile, yabo. Usenzele noma isingile mfethu, siye kwi All White ikhona ingoma esithi intsha le, yabo. So ngayenza lo ngoma ngoba ngangitshele lo yababa lo ngamhlonipha lo yababa ngathi hayi no, ngayenza ngana ngempela ngayikhipha isingile, yasebenza, yahamba yazongena ngisho ku top 10 yokhozi. So lo yababa leyani uyazazi, ngicela ngifonele ngoba wangenzela into enhle kabi. Wathi hayi mfethu ngiyacela mfethu, ngoba singama donation thina sifuna ube khona umuntu ozokukhuluma ngayo kwashaqanya nomuntu ozozama ukuprovela wena izinto. So siyacela nje isingile, ngakhipha ngempela isingile. Engikholwa ukuthi wafonela mina, wafuna number yami ozoyithola, wafonela mina, akahambanga waya ku TikTok noma waya ku YouTube wazothi ukhuzani ngabwenza nje ukhuzani, ngabwenza nje ukhuzani, ngabwenza nje. Into kumele abantu abanye behloniphe, ubuholi enginikezwe bona kumele abantu behloniphe, ngoba undabandaba uma ungayibuza kuzangazi ungaze ngani yini lento eyamenza wangazi umculo, oculo ubani, obhala ubani, ukhuzani. So ke ngicela sihloniphe lokho. Namanje kunabantu abangaziyo, namanje umculo bawuthanda left and right. Yes, kunama propaganda akhandwayo, ngikhandelwa zonke izikema, ngikhandelwa yonke into, kubanje umhlangano, kuzanya ngakho indlela ukuthi igama lami libukeke njengegama lami engathi bayalibulala, kodwa ke abayi-achieve lonto, ngoba ngeke ukhohlise indlebe zakho, ungabakhohlisa abantu kodwa indlebe zakho. Khona insizwa engapha ema-respect ngiyakhohlwa igama layo, uyayazi umhlaka 1 yansizwa yenza iVN ende, ngizoke ngifake le VN mhlawumbe mangithola ithuba. Isho ukuthi yona ilandela mpho umculi, kodwa honestly speaking mayikhuluma iqiniso ithanda umculo kakhuzani, kodwa ngokulandela ilandela lo mculo omlandelayo.
ebonga le album wathi ngiyabonga, wathi mina abantu abazi ukwazi kwami ukuthi mina ngidlalela umculo wakho uzana, ngithandela umculo wakho uzana, ngimlandeli kodwa ngilithanda nje umculo wakhe, kodwa ngimlandeli, angena umlandeli wakhe, ngilandela uzibanibani, kodwa uZana ngithanda umculo wakhe. Yabo, angazi ukuthi uyihlukanisa kanjani leyo nto leyo, angazi. So baningi abantu ukuthi bawuthanda umculo, bawudlala futhi, bawudlala phela ngeke uyikhohlise. Sizalela emakhaya, mina ngishaya esichingini impela la eLebuzeni, la impela ukhona, ngifike ngishaya njengezulu la ukhona, usale usuhlala, yabo. So uyinsizwa izintombi angikwazi ukuziba vele. So ngiyayibona lento ukuthi indlela nenenze ngayo ibikhomba ubumbano leyanto ukuthi nithi nilandela abaceli balandelayo, kodwa nikusho lokuthi cha zimnandi ingoma zalo muntu, asikwazi ukugxeka into engaxakeki. So ibe inhle leyanto eniyenzile, ibe inhle kakhulu, engikholwa ukuthi nabafowethu abasetshenziswayo ehlaphalazeni abanye abantu mhlambe bakuyeka. Angikhuzi kuphela abathuka mina, ngikhuza nabami abathuka abanye abaculi ukuthi asikuyekeni bafowethu, asikuyekeni. Mina ngenhlanhla vele angaze ngibe lo ngafika abalandeli bami benza into eyenzwa yimina. So kugcine sekuba khona abalandeli bami abazikhandayo ukuthi asiyovikela uKhuzani ku TikTok ngoba uyaphela inhlamba, kubulawa igama lakhe, nathi asiyokwenza lento abayenzayo yokuthuka inhlamba. So bafowethu ngiyacela, mina ngiyanithanda kakhulu, whether umlandeli kabani, ngoba nje ubulandeli uMaskandi kuphakama igender yethu izoyifica iphila isiphila izulwane. So ngiyacela ukuthi sehliseni imoya, sehliseni inhlamba, singabathuka abantu, sihloniphe ngayo yonke indlela. Bathi ngiyibambe le call, mhlamba ke ngiyibambe le call. Ngiyacela ngane zakwethu ngiyibambe le call. Athi ngifona ngoba yebo cha. Yebo Bizo lami njani? Ngiyaphila. Hayi siyaphila Khuba, cha Khuba. Ngasho Bizo ekugcineni kwamavideo angwenza, ngasho ngathi uma umbono wami ungemukelekanga ngeke ngizonde, angiqondile ukubi. Ngiyakuzwa Bizo ukuphatheka kabi kwakho, enye yento mina empilweni engiyivaluisha ngendlela eyisimanga ama feelings omunye umuntu. So ke ngiyakuzwa Bizo, noma ngayibuka ngaUNkulunkulu ngibe nenhlanhla, ngiyafika nje ekhaya ngithe ngifika ngakhuphukela lapha engizokwazi ukubuka khona ngoba bengithembisile ukuthi ngizoba khona. Ngavele ngaqondana nento eqondene nami ngqo. Yebo. So ngakuzwa mfowethu ukuthi awuphathekile kahle. Cha Khuba mfowethu, ngenhliziyo yami ngangaqondile ukubi. Umuntu mayekhuluma Khuba ukhuluma okusenhlizweni yakhe, akhuluma umbono wakhe. Uma ngabe mfowethu uhlale kabi njengoba ngiswa ukuthi kuhlale kabi, ngiyaxolisa mfowethu, ngicela kwedlule, kodwa ngizoyenza ivideo mfowethu yokukhombisa ukuthi ngempela akukho kube bengikuqondile phephisa ngale ngamama, ngoba angiyena mina umuntu onenhliziyo. I know, ngiyabonga kakhulu mfowethu ukuzwa lawo mazwi wenza njengami ngqo. Nami mangabe ukuthi khona ngake ngenza ivideo nje phambilini, ngithi ngenza ivideo nje ngiya replya kwaxobeka ubaba uSomnandi, ngenza ivideo ngazama indlela zokumbona, ngenza ivideo ngakusho lokho, ngaposta ngasho ukuthi cha ngiyashweleza ngoba lento wena Bizo sisebenza ngayo leyo umculo. Uhlezi ugade engathi kungafika kuwena abantu abazobe bekhuluma kahle noma bewuncoma, noma kuukuthi mabekhalaza ngendlela yakhayo, noma mabe nendlela yokuxhumana nawe bethatha ucingo bexhumane nawe. Ngamangala mina isenze senzeka
ngathi mina ngaze ngasho ngathi hayi nginebhadi uma ngeke ngathi khona umuntu engimbona ukuthi hayi ngithi ngiyancoma nje ukuthi mina ngumuntu oyiphathele induku wayidlala induku hayi ngiyakwazi yabo so ngiyakwazi kuba ngiyatholisa mfowethu ungenzela ukuthi singathi mina ngonile ngonile ngoba noma ngaba ngonanga kodwa mangabe ngikhulume into ethinta igama lakho yakuphatha kabi wena kusuke sengonile lapho mina nginsizwa kuba umsizwa buchazo hayi ke no into engangikhala kuyona wena ndaba ngangikhala ngento eyodwa ukuthi kodwa ngoba unayo inamba yami ubungangifonela ngani bese ke ngikwehlula ocingweni ngoba ngakuza izinto oyikhuluma luthe ngingakuhlula ngalezi zinto ngoba uma ngikhuluma ngomlando wami awukho umlando owami umlando wami mina ngisuka kude lo muntu okhuluma ngaye wahamba ngo2016 from 2017 kuze kube manje isibe sengisebenzisa abanye abantu lapha ngesikhathi engiqophe ngasemlando ke eminingi uyabo ngizama ukubeka esithombeni ukuthi ngiya komabhida ngiyakuphikuphi so vele ngangivele ngisebenza nalabo bantu yabo so kasikwazi ukuthi singayolalela ngoba vele kuyiliqiniso ukuthi ngabantu abahlaphaza igama lami ngayo yonke indlela okugcina kukapakela nakunina nakubantu futhi abafikayo ku TikTok otholthi basanda kufika bawazi kahle umlando kaMaskandi begcina bekholeka ekutheni ukhuzana yilonto abayilalela kulowo muntu omchaza ngaleso sikhathi kanti no muntu mhlawumbe uyasebenza emsebenzini uyena usebenzela kwenye indawo ukuthi azohlaphaza igama lami uthunyiwe ukuthi azohlaphaza igama lami so ke okuyinto engekho right njoba kade ngikhuluma la ku live bengisho ukuthi ungavumi bebulala istrand sakho